Kidam tang mati jong ni phai ko rasir ke bar ni Diphu rong supia long ke do Farmers Growth Center Auditorium holalong Kechengsi aphong karbiang long ki thurmi o viatum sarkara boreng ang hoya phan chiki lok lera behabe paranat ke claim kidam pen ame thanga keng pen ke charjap thekji phan arnisia baha the significance of entrepreneurship in Northeast region amai kedeng pon Karbi Students Association pen the Entrepreneurship Associate chatum chelangsi arnisia pharman Farmer Growth Center Auditorium holalong Karbi anglong angkang pi ki thurmi owe ki miatuma phan behabe park ke claim pen ame thanga hema red lapen longri longpat ka chelang thekji phan aning ka parung amai pedo ponlo non ki thurmi owe ki miatum sarkara borengang hoi phan cholang lera me thang ke thega son mate sai ka tiki lapen prek jama beha ke claim pen kaching thurdon thekji phan si bangso mai pedo ponlo Bangso mai long ke se mai phu thang sing ti mong pen mai che pain phu ponsi dun mai phu bud hote rang pen mai ke phalam thela pen alu hi ke pachinia por en ponlo Bangso mai long nei chute dualo CEO the Entrepreneurs Associate pen a joksi ka chetong ki thur meri soi janga tuma phan behabe para hin alam the jumi sen pen than pajer mi pon Laben Long Sing Teron Director Center for Studies in Karbi Language and Culture Hukasumi Project Associate the Entrepreneur Associate Satum Pensitame Jumesen alam the than pajer mi ponsi ka chetong ari soi janga tuma phan aning pe rungpon Kithek kacipatia kai lasi alutin tamilu thek pik pilo lasi lo thek pik boy pitame itum kirengji aphan ke aniwang ta itum government job long lang ji busi matharong riti lasi hala bangso a mentality bang itum kipache larji phan putang te itum youth tum han pangrum si hala so mentality ki lari han ke bor inang ji lasi hala so mentality larji putang te government job pen der le pirthe munit kereng kali pula so mentality bang tum lar thedang ji lasi pinila bang so seminar long ke nitum la north east long intang kring NGO tu ben la so seminar kibi pon ko kamang ke lalo itum inglong aso owe kimi thek se rese tuang bong ta entrepreneurship mate business ke claim pen hembrit mate methang jong jung phan kachelana da konna pe ke cheng kuma ko son pe ke cheng kuma pu hala so aning kirung ji phan si pin nitum la bang so a seminar ke nona kai jasemet elitum karbiang long phan ke lake kenang sot thetan binong lo a thege dagali tum non arnibang se armu chan bom lo nang the bom lo seta ilitum dak imethang ke nga chap jaw yim mate ka chongda da thai ka we la so long ke la beha hin hen lo nilita kai ke ta ningje ver lo la si la so hin jong si damdi pulong te kereng ya war sai phanda ka sik sak do ji la pen ke ili ladak district achoka mate economy kapang tangye phan for robust economy kapang tangye phan lo pute lage beha hin dam vek nang we need the right mindset and one of the challenges that we have is today to do away with the dependency on government jobs, government subsidies and grants in order to do business or in order to take up livelihood opportunities. If this mindset can be changed, the youth of Karbi Anglong has all the necessary talents to grow, just like in other parts of the country or just like in other parts of the northeastern region. They can be hardworking, they can be disciplined, they can have the grit to achieve, and they actually have that. News Report Karbi Anglong Live